Maemo a thuto a be a le ka tsela ye ngwagola. Barutiši ba be ba bea maphelo a bona kotsing ka diphapošing tša sekolo. Zamaswazi Thabana wa mengwage 30 senyane ke morutiši wa dithuto tša kgwebo o re o thabetše go entiwa. I'm happy that finally we are going to get the vaccine. I'm looking forward to it because I know exactly how is it like to actually contract the COVID-19. Barutiši ba sekolo se ba diperesente tše 80 ba ngwadišitše go hlabelwa moento. Bahlankedi ba lemošitše barutiši ba fetetšwego ke COVID-19 matšatšing a 30 a go feta gore ga se ba swanela go entiwa. Batho ba hlabilwego moento wa mpsikela matšatšing a 14 a go feta le bona ba lemošitšwe gore ba se hlabiwe moento wa COVID-19. Go sa le bjalo kgoro ya thuto ka Kapa Leboa e re e lebeletše go hlaba bašomi ba thuto ba ka godimo ga 16 go tloga ka June go ya go 23 kgweding ya July. The vaccination of everybody in the sector is an opportunity to normalize schooling and begin the process of mitigating the impact of COVID-19. Our target was 180,000. You must check our numbers are increasing as more people get registered on the EBDS, which gives us a grand total of 25,555 people vaccinated in the province. Kgoro ya thuto e re barutiši le bašomi ka moka ba dikolo tša mmušo le tša praebete ba tla amogela moento.